Jović i Nikola Milovanović, tatami broj 1. Ajmo Bulat! Tatami broj 3. Mladen Popović i Luka Vasić. Tatami broj 3. Mladen Popović i Luka Vasić. Kako ide? Vladila sam da ga nije dobra. Ajde ga snimam. Daj mene, ja. Kakve dve glave su? Tatami broj 3. Luka Šakić i Miloš Janičić. Za tatami broj 3 da se pripreme Luka Šakić i Miloš Janičić. U stranu ide. Znači gure u nas. Ajmo Luka! Vremena troši gore. Bravo, vuci ga, tako je! Bravo, bravo, bravo! Mori! Tako je! Krembl je bio, mislim nije... Ništa nikad sam ne znao. Jeli? Neka vuče dole. Nemoj protiv njega! Nemanja Kravar i Vladimir Vučić da se pripreme za tatami broj 2. Bravo, Bulat! Bravo, Bulat! Bulat u stranu, propuštiš. Protiv sile! Tako je! Bravo! Bravo! Polako, pazi tu! Tatami broj 2. Nemanja Kravar i Vladimir Vučić. Nemanja Kravar i Vladimir Vučić, tatami broj 2. Tako je! Šutni drugom nogom! Underhook! Tako je, ne daj underhook! Druga strana glavu. Za tatami broj 3 da se pripreme Marko Marinković i Dimitrije Malešev. Marko Marinković i Dimitrije Malešev. Tatami broj 3. Ne znam. Ne može da živi. 4 minuta prošlo, 4:30. Još minut, minut i 10. Izmigolji nogu, prdaj nogu levo, desno. Koristi desnu nogu da šuteš koleno. Ajmo Bulate, još minut! Bulat, ramena mu zakući za poticu. Glava na pod. Bulate, ramena mu za poticu. Timura! Tatami broj 3. Danilo
Slović i Dio Puni. Samo stabilizuje. Tatami broj 3, Danilo Slović i Dio Puni. Samo tu kontrola. Tu kontrola, ne smete prevrniti. Tako je. Tako je, 10 sekundi, gotovo. Drži tu, ne daj! Tako je. Idu noca. Vreme. Znači 6-15, vreme. U meni vreme. U meni vreme, šta je ovo? Bravo, Vlado, uci! Bravo, Vlado, vuci sam! Idi oklicam, ajde! Tako je!